Pertama pembukaan, yang kedua zikir, tahlil dan tahmid serta sholawat nariyah, yang ketiga pembacaan kisah maulid Nabi Muhammad Al-Barzanji, yang keempat pembacaan manaqib almarhum almarfullah Kiai Haji Abdul Hamid, yang kelima doa serta penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanbaru bihi al-qurab wa tuqbalu bihi al-hawaid wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal al-ma'u bi ajlil karim wa ala alihi wa sahbihi ulil arham wa nafasi'ana min kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi husahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misla husnik ma ra'ayna fil iraqaini wa syami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi wajal mujtama'na ghayatuhu husnul hitami. ارفع لهم الدرجات وبارك لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اسأل وأوصي وتقبل